Southern Fund Avance eduze kwami sewuze-founder of Matching Bank. SSG kubaluleke kangakanani ukuze kubaluleke kakhulu njengoba kubalulekile njengamanje sinama-leaders la eSADC afikile from different parts of the continent obviously kodwa omakhelwane bethu, and you know we wanted to send a message to those countries that give us a hard time. It's not about SADC countries, it's just the same ones. So bona ukuthi abantu bakhona ngathi amaphilo sizobona owazi ukuthi yini abahlindayo ukuthi uma ngabe sinenkinga thina sibonseleke emafuzweni wethu bangenaphi. Bona uhulumeni babo nabo upresident babo nabo akhona yedwa wabuzobasha into abahlindayo thina abathona kodwa umnandi futhi nabantu abathe hamba bazokhathala bacabanga ukuthi uzokhathala let's allow we don't know it more. We're not rushing into it, even if it takes us 5 years. So when That's really close to shame that I bezomba umsindo badimanda amalungelo bathi bakhulumile abantu abamazwe president onjani ungayizigqaja ukuthi abantu bakhe basisakaze umhlaba wonke bathi bafuna impilo engcono nokuthi ahlale ezweni labantu athole umsebenzi asebenze akwazi asinankinga ne-migration siyayazi usebenza kanjani kodwa bona baya emazweni banaphethu bayoprovide amasebenzi balabo babambikunze lesibhekile evidiyo namhlanje abambikunze bethu bugebengu ibona asikeli-ke leso abasebenza sona bani bathi aba-educated abakulezi banamabhizinisi akhona abantu bazele la ukuthi i-environment yabavumela ukuthi benze ubugebengu bajike futhi babe namalungelo bajike bengabanjwa kuba banawo ukuthi ama-documents. So lento lokhu bethi ba-educated umuntu o-educated i-education sayibona iyamsebenza ezweni labo bese eyarecruitha kuwe noma bangabe belibona ukuthi iskini esizothatha ukuzosebenza akafile ezweni labantu bese kuqale funa amathuba no akusebenzi isikhathi sokuthi i-challenge kakhulu ngamazwe asaregime mhlawumbe ingcindezelo ewaphuza kubantu bawo. Mina ngazi ukuthi ngathi uyangizaphoda bayavumela ongafuna ukubona izwe lakhe lisafe yabo ubona kukhona intuthuko abantu abaphila ngcono bathi wena into eprioritizayo ukuthi uprotect abantu bangaphandle ngoba the time ubakhipha abantu bangaphandle ukwazi ukudila nenkinga yabo. So bona ang-understand ukuthi yini lenzima ngawo ukuthi batshela abantu babo ukuthi okay laba abantu bendaba laba ama-millions and-millions sicela nje ukuthi ngesikhathi sokuthi nibe nisinikeza indlela zokuthi sibathathise kuphela nje angiyazi mina into enzima angako ukuthi yenziwe uhulumeni wethu uwona phela kufanele uqala indaba bona bavula amabhoda ukuba bawavulanga ngaba kwenzeka nalaba-ke abanye abavale-ke imingcele beye ukuthi abantu babo lokubeza lapho ngoba sesikhathele nathi bakithi sibathandile sabahlonipha sahlala nabo kodwa yabo manje seku-right. I think sekwanele. I think akekho futhi umuntu ongavuma lento eyenzekala yenzele ezweni labo bayakhuluma nje nabo ngoba kuyaphila kodwa kube bakuyi-situation yethu kube basey'nyaweni zethu ngaba nabo benza same thing ngoba akekho umuntu ongavuma ukuthi lento eyenzeka ezweni lethu yenzeke bayayivuma nabo ngoba iyababhenefitha kuphela. Uzokugcina sibe ukuthi nithi uma sebehamba ababuye akukho futhi okunye yabo nje uhulumeni efanele uphume ukuthi imali le abahanjiswa ngayo bazoyikhokha nini baqale bakhokhe yabo ngiyakutshela mina once uhulumeni wethu wathi la bantu abakhokhela abantu abakhokhayo bazokwenza shona ukuthi ingcele kakhulu yabayawuqinisa ngoba bawubona bawuqinisa ingcele wonke umuntu uyagogoza nje ugogozela ngala kuthina ngoba thina sazi ukuthi sibanana republic nombathana yabo. So manje kufanele bacele bakhokhe baphungcele bathatheke laba abangaphakathi babakhiphela ngaphandle kodwa lo bakhipha abangaphakathi asinankinga thina uma bangafuni bakhiphe. Thank you.